ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона ва замин квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, мошин, ягон техника, ягон фирма, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат ва алмоча дар ватсап имо моро кунем, мо дар видеои оянда эълонда фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе бо нархҳои арзон ва заминҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, хонаҳо аз шаҳри Бохтар, Ваҳдат, Ҳисор, Рӯдакӣ ва аз пойтахтам ҳаст бо нархҳои 140,000-130,000 сомонӣ хонаи тайёр ҳаст. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 170 сомонӣ. навор аз сар мекунем, маромад рафтем. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар ноҳияи Кушониён гуфтага аст, ҷамоати Бустон Қалъа, деҳаи Орзу 2, яъне ки наздикии Ҳоҷи Шариф ва наздикии аэропорт мешавад. бениҳоят ҷои хуб аст ки обаш проблема нест. ду лина об дорад, ду лина свет дорад ки ягон вақт светош намебарад. агар як шакшан дуюм линаш ҳаст, яъне ки беҳтарин ҷода ҳамаи шароитош замонаи муҳайё. ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 8 дар хона кардагӣ тайёр, 5 дар хона проекти ду ошхона ва 3 дар дигар хонаи барако. дар дурини хона ошхона, баня, ҳоҷатхона ҳаст ва дар берунам ҳаст. бо дар беруншам ошхона, баня, ҳоҷатхона ҳаст, ҳам ледни, ҳам зимни. 100 намуд мега дарахтони мевадиҳанда дорад, яъне ки рӯи ҳавлиша боғ кардагӣ аст. 100 намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. якта зали 13 метра, гирди хона полни ход маҳкам, рӯи ҳавли битон стяж кардагӣ ва 2 намуд об, 2 намуд свет аст. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% мегӯяд даврозаҳои қимат задагӣ лаби роҳда, яъне ки лӯбои такси ба инҷа мебиёд, мегузарад ҷои беҳтарин. хоб бо ҳамаи чизи чорааш мегӯяд фурӯхта мешавад, яъне ки дар дурини хона термос, телевизор, кондитсионерам дорад. бо ҳамаи чизи чора инҷа баъзе суратош нест, яъне ки хона проект ду ошхона ва хонаҳои баракам дорад. бе ягон таъриф ҳар як хонаҳо ремонтҳои замоное кардагӣ аст. хона обшим хела расходи калон кардагӣ. аловхона, ошхона, мурхона, дегдонхона, яъне мисли тоҷикисторанги тоҷикӣ дорад. аловхонаи тоҷикӣ ва ҷои мурхона ҳам хел чизо дорад. обшим дӯстони азиз, ҳамин хона барои як чанд намуд оилаи калон бениҳоят вариантҳои хуб аст ки ҳамаи шароитош муҳайё. дастроshам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 530,000 сомонӣ, боз арзонтарам мешавад. вариантҳои алишам аст. ягон квартира аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Душанбе ё ки ягон мошинам боша қабул мекунанд. алиш ба квартира, ба мошин, лабои намуд. вариантҳои худтона пешниҳод кунед. дута рақам аст ки ҳардаш кор мекунад. якум рақам вавилон ва дуюмаш мегафон, ҳардашта ватсап пайваст доранд. ҳуҷҷатҳои хона 100%. маромад занг занед, бо конкрет арзон ва алиш мешавад. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар қишлоқи Дурахшон гуфтага аст. кӯчара номи пешинаш яъне Бунгакиён гуфтага аст соҳибшон. агар мо хато хонда бошем, ай соҳибшон пурсида мегирен. ҳамагӣ 26 сотиқ замин аст дӯстони азиз ки 10 сотиқиам фурӯхта мешавад. ду дархона дорад ки ду дархонаи тайёр, ремонти средникати дар инҷа дар навор омадагӣ нест, яъне ки ду хонаи дигар дорад ки барои зиндагитон ремонти средни. главни об свет аст, замини обия, ҳуҷҷатош 100% дарахтони мевадиҳанда дорад. хоб барои гов мол бисёр ҷои хуб аст ки дар инҷа метавонед ки ягон гов мол маста, яъне ки ягон бизнес кунед, яъне заминаш кушод барои ҷои гов мол ё кардан бениҳоят ҷои хуб аст. хоб 10 сотиқшам мегӯяд отделни фурӯхта мешавад, мегӯяд бо нархи 60,000 сомонӣ. агар обшам гирен, обшам фурӯхта мешавад. отделни 10 сотиқаш бо нархи 60,000 сомонӣ. кадоме ки агар бо бихарам мегӯяд бо арзонтарам мекунем. агар ки ҳамаша обши гирен, ҳамагӣ бо нархи 170 та. арзонам карда метия мегӯяд соҳибшон. якум рақамошон тисел кор мекунад ва дуюм рақамошонам инам тисел аст кор мекунад ки дар ин номерошонам ватсап пайваст дорад. обши 170 та бо арзон мешавад. кадоме ки агар нимаша мегӯяд бо нархи 60,000 сомонӣ. маромад дигар маълумотҳои 100% пураша аз ҳамин рақамҳо гирен бо арзонам мешавад.
سیم خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی هست دوستان. سیم خانه فروشی قرار دارد در شهر ایسار در دهه ارتباط گفتگی است صاحبشون. همگی میگه از مکتب 500 متر یعنی همین 300 متر تو همین مسجد همین خیلی چیزا را. همگی 7 سوتیق زمین محصول دارد که 5 در خانه کردگی که یک خلیدار آشخانه بانیا کوخنی در درونش سون عزیز که حجت خانه کوخنی در درون شه. پادوال 9 متر میگه دارد دوستان عزیز که خانه از بیرون بغشت یعنی سمن بلوکاتی از درون بغشت پخته یعنی که خانه در زمستان خنک نمیشود یعنی که کاک بوده که رنگی بغشت پخته کدگیه. لابی روح ده میگه صاحبشون دکومنتاش 100%. خب اوواس سویچ هم هست دوستان عزیز اومده از پیش بینین. به نیوت پروژکتی خوب است که 5 در خانه با کلیدار آشخانه بانیا در درونش. دستروش نمیگه فروخته میشود با نرخ 180 تا با ارزانتر میشود. اومده از پیش بینین. رقمشون هست مگافون کار میکند کدامی که خریداری کنکریت نه با ارزانه میشود. شهر ایسار دهه ارتباط 180 تا نرخش و رقمش مگافون مرمت خونه را ایده سنتین تماس گیرین. چهارم خانه فروشی نوبتی است دوستان. خانه زمینی قرار دارد در تریتوری شهر دوشنبه ناحیه فردوسی. همگی 2 سوتیق زمین 1 در خانه و آشخانه بانیا. خب دونه در رفتن میوه دهنده ریمونتی خانه سردنی. اگر در کجای رایون فردوسی گفتگی نیست اینه که همین تریتوری دوشنبه 2 سوتیق زمین 1 در خانه آشخانه بانیاش کردی خیلی در نور دیده استین. خب دستروش نمیگه میفروشه با نرخ 140,000 سومونی کدامی که میگیرد ارزانتر میشود. دوستان عزیز اگر که یا ما بود اگر همین معلوماتی که ما گفتیم نفهمیده باشین اگر که شما خریدار کی باشین با قطعشون زنگ زده پرسنشه. تریتوری فردوسی در میگه داخل میشود 2 سوتیق 1 در خانه ورمینکا. خب رقمشون هست بیلین کار میکنه دیگه معلوماتی پرشه از همین رقمو گیرین. اگر شما دام چنین خانه فروشی زمین یگون تکنیکا چیزی که برای فروختن داشته باشین ما رقم آدم میگذاریم در واتساپ ایمو صورت روی کنین. خواهش داریم که لایکتون فراموش نکنین گذارین و سیلکه نوارا در واتساپ ایمو چیز دارید پادیسش کنین. پنجم خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان. پنجم خانه فروشی قرار دارد در تریتوری شهر دوشنبه ناحیه رودکی 2 در تپه سمرقند گفتگی است صاحبشون. خیلی بیشتر معلومات از صاحبشون. همگی 6 سوتیق زمین دارد که 2 در خانه کارابکا انداختگی است دوستان عزیز که با سمن بلوکاتی باز فونده میریختگی دارد. خیلی در اینجا آب سودش هست میگد آدما زندگی دارد در گرد ونش دکومنتاش 100%. کدامی که میخره از پیش میگد اومده بیند. ناحیه رودکی 2 تپه سمرقند 2 ورمینکا و 6 سوتیق زمین همگی با نرخ 60,000 سومونی. نمیدونم با کدوم خاطر نرخ همین خونه ارزان است دوستان عزیز خیلی با بیشتر معلومات چه میگیرین. این همین رقمشون است تیسل کار میکند کدامی که نالج سومکتی میگیرد زنگ زد بیشتر معلومات چه گیرم. از درون دوشنبه دوستان یعنی که از شهر خیلی بیرونتر است برای همین فهمیده گیرین که درون شهر نیست یعنی خیلی بیرونه مرمت زنگ زنه. دوستان عزیز میگذاریم با قسم کوارتیره های فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است از تریتوری دوشنبه پایتخت در پایین کاروان میگه صاحبشون. خب دو خانگاه کوارتیر است که در 8م آشنا قرار دارد 56 کوادرات متر. با صورت دائمی تامین است آشخانه حاجتخانه حمام ترمیز و مبلوش هم فروخته می شود. دوم لیف داره کار میکنه و گلانی آب سویتش پاستیانی هست. ریمونتوی زمانوی با همه شرایط زندگی. دستروش نمیگد فروخته میشد با نرخ 350,000 سومانی باز ارزان میشود. پیش بازار کاروان و مسجد همش در نزدیکیش. خب خیلی دست که کوارتیر چقدر تازه و آزاده است نرخش هم خیلی قیمت نیست. دو خانگاه و کوادراتش هم خیلی کشود بوده. این همین رقمشون است مگافون کار میکنه کدومتون که میخرین از همین رقم بیشتر معلومات چه گیریم. از شما خواهش داریم که لایکتون نگذارین فراموش نکنین و سیلکای نواری ما رو در واتساپ ایمو پادیسش کنین. از کجایی که خانه زمین کوارتیر که میخرین در کامنتر نویسین ما جدا کتا پیشکشتون میکنیم. هفتم کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان. اینش هم قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون سینو پیش پلیکلینیکا گفتگی است صاحبشون که روپروی پلیکلینیکا. دو خانگاه کوارتیر است که در 9م آشنا قرار دارد
50 квадрати метр, дом общий 11 ошина. 11 ошина дом дар нуҳумаш қарор дорад. боб се таъмин аст ошхона бания кухни дар сурат ҳамаи квартираҳо яъне ки ҳамаш дурунои хона маълумат чӣ хел тозак аст ва дом мега лифт доранд ки лифт оли начаспонида мега 90% одамо уже зиндагӣ доранд. хоб шаҳрномаи хариду фурӯши квартира мега через нотариуса мега соҳибшон. хоб хай ҳамаш шароитош муҳайя аст фақат лифт шаҳрно начаспондай. хоб тарафи правсоюз мега соҳибшон ҳамин тарафода ҳастай дом. ин ҳамин дом тарафи правсоюз райони Сино рӯпарӯи поликлиника. хоб дӯстон дастфирӯшро мега мефурӯшад бо нархи 365 сомонӣ кадоме ки аниқ мехарад бо арзона мешавад. хоб шаҳрномаи фурӯхта мега через нотариуса мега соҳибшон. ин ҳамин рақамошон билайнае кадоме ки агар харидори аниқ бошад бештар маълумотша мефаҳмонанд ва арзона мекунанд. марҳамат дигар маълумотҳои пурра ва аниқаш тариқи телефон агар ки ягонҷоша нафаҳмида бошанд. илтимос мега фақат одамони харидор одамоне ки намехарад нороҳат накунанд мега соҳибшон. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон бояд агар квартираи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе дар якум Советский бениҳоят мега ҷойи хуб дай. духонага квартира аст ки дар чорум ошинаи домои яъне панелни Советский қарор дорад 45 квадрати метр. боб све таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня дорад. яъне ҳоҷатхона ошхона баня. хоб дом наздикии лаби роҳ дай мағозаҳо ҳаст аптека хай ҳамин чизҳои даркорӣ дар наздикиш. обшӯ мега ҷойи хуба мега соҳибшон ҳамин хел гуфтиян омада бинин. дастфирӯшро мега фурӯхта мешавад бо нархи 285 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. срош насрошро мега пул даркора. вариантҳои алишиша гуфтагӣ нест. хай нархи квартира арзона 285 хай ремонтам ремонти замонавӣ нест ки ремонти средне барои зиндагитон мешавад. духонага чорум ошина 45 квадрат бо нархи 285 сомонӣ. хоб ин ҳамин рақамошон аст вавилон кор мекунад кадометон ки мехарен марҳамат тамос гирем. дӯстони азиз шумо дам агар чунин квартираҳои фурӯшӣ хонаҳо заминҳо мошинҳо техника ягон маҳсулот ягон фирма чизе ки барои фурӯхтан реклама дада дошта бошен марҳамат сурат маълумоти адресро роя кунед. мо дар видеои оянда рекламада фурӯшда мегузорем. лайкотон нагузорем фаромӯш накунед ва ссилкаи навора подписааш кунед. дар имзо навор ҳамқа хонаи фурӯшӣ буд. то видеои оянда.